dobrodošli na novu izložbu u Gradskom muzeju Požega. Riječ je o izložbi 13. memorijal Ive Kerdića, trijenale hrvatskog medaljerstva i male plastike. Radi se o jedinstvenoj izložbenoj manifestaciji koja ima tradiciju dugu već 40 godina. Organizator ove izložbe je Muzej likovnih umjetnosti iz Osijeka, a autor i kustos izložbe Danijel Zec iz istog muzeja. Izložba se bavi medaljom i malom plastikom kao likovnom vrstom i fenomenom, prezentirajući medaljersku baštinu i hrvatsko suvremeno medaljerstvo i malu plastiku. Sastoji se iz 3 cjeline. Prvu, glavnu cjelinu, čini selekcija suvremenog medaljerstva i male plastike.
Drugi dio izložbe odnosi se na medalje i plakete koji su kao nagrade za životno djelo ili nagrade za književno djelo uručene piscu, likovnome kritičaru i sveučilišnom profesoru doktoru Bogdanu Messingeru ili su mu posvećeno mimo službenog protokola dodjele priznanja. Treći dio izložbe je izložba akademskog kipara Luke Petrinjaka. Njegove medalje ne samo da dobro izgledaju, nego i dobro zvuče. Naime, tema njegovih radova je glazba, točnije instrumenti kojima se ona proizvodi. Ovdje je riječ i o medaljama koje to nisu u onom klasičnom smislu, nego je riječ o spoju medalje, taktila i male plastike, koja se u suvremenom medaljarstvu zove hibridna medalja, transmedijalna medalja, medaljoplastika i sl.